Mai kêu quay na ta mi ton channel kharu laudere asai me tarik chanai kum singne na treat na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the ko New Delhi me tarik charuk Lok Sabha tong leader of opposition Rahul Gandhi roi me tarik charuk khau Bharatiya Janata Party bod hauna Assam khani West Bengal khau assembly election kukan tong de tu na khwaiti kan the Rahul Gandhi roi ex khau hi kan me thelaina Lok Sabha khau BJP MPs asak tu electoral manipulation khau ngam kan chongi BJP MP nun tai bot thief khau roi kadau chang me la kan menun de tu na sa kan he Gandhi roi Haryana BJP led government target suna infiltrator government day to na sakane Gandhi reacts kau hikan me khau sit asak hai hauna kukan chongi gagan asak khau thu government kapum ta haukan chongi to na sakane institution khani electoral role ti hai kani remote control kumna sinsu the kumna mansai azu rei inchum mai taping bam the to na sakane election hai inchum inzi na tatkai tung na ye thai BJP Lok Sabha sit phai kharik dai singi inphang khang kunghak kani tungde to na Rahul Gandhi re sakane Tamenglong May tarik charuk Ziliangrong tong football club rangdai rui I League 3 tuang final round khau gut kan the mi hai Ziliangrong tong football club rui mi tong stage khau palup tak mai rai liang mai ye ning taw lo nu wi FC rangdai rui August kum singnai ni chui na pung khau tai rui I League 3 competition khau palup khang qualify su kan chongi FC rangdai hai noni district khau base sumai Ziliangrong tong football club rei mi tong football club rangdai khau hai football khau talent nai kan mai Ziliangrong youngsters azu rui lubam chonge FC Rangdai Rui I League 3 final round gut kan mi khau Ziliangrong mai football khau lung lawba mai azu re thwan riu kwang kan ni kumna gwangni mai duan gai inbu khang katiu lawai kan ne Infal May Tari Churuk Manipur government remediary route na khatang revenue certificates kani employment exchange services application goi e-seva Manipur portal horit ladan upani thei tinati thai kan thei state government on public notice helai na e-seva Manipur portal high government services online khawtani me goi tai single digital platform suna tan upani thei mi hai nai bam rai mai e-service system that lin dat pani thei tuna sa kane government ro online portal kathan arrange so that kan me khaw hai revenue department on services goi kadai suna domicile income OBC permanent resident SC khani SC certificates I apply sul nala nup ni the kum na employment exchange services kadai suna fresh registration renewal qualification updates registration transfer suni mai khani tan vacancies nai migan kho application mi dom portal platform khoroi sunu puni the tuna sakane government tong cham thelai na military route na khatang nai bam rai mai e services portal kho hai application accept so in thak puni the tiki system karan kho application submit lautang me koi tai pending hab me thai incomplete nai me koi tai process kho nai bam puni tuna ti thai kane Noni May tarik churuk ringu na padai nungba assembly constituency tong voters nun Indian National Congress khau gut dat than gai kan menun khang khong sang noni district khau May tarik churuk nung reception program tat kai kan the INC khau gudat kan mai nun dai roi Congress political party ti hai ti tan thau khang new tan ka zau ni the tuna mai goi na ma khau sa indaw kani kum na gongni ma election khau INC intending candidate adai phau mai khani intip na ding bam ni tuna sa indaw kane reception program khotai Congress leader azu rekwang ka zaw lo kani mi pang khotai adai phau mai intending candidate ringu na padai nungba AC president DCC Tamenglong Lenone Thui Zingam Gang mai secretary nongba BCC kacham thai dang mai president nongba BCC angam pa mai executive member DCC Tamenglong John pa mai general secretary MPCC khani bai mai Congress Leaders Party Workers azu re ka zaw lo kane Kasar May tarik churuk Assam Kasar District Manipur border dang khau GST nung singbang tai anti drugs operation tat kai kan mi khau police officer ta mai lun thai mak mai nu mai khongi tuna lumsi merit mai kap kabiu lo kan the police helai na mi tai ting zin khwang ta chat jang khau anti drugs operation Diglang area Jirikhat Kasar khau tat kai kan mi khau pat kan chongi kabiu mai police tai tingkom ringu na pung tang mai Havaldar Sarifoshan Kaziye tuna sakane kabiu mai police ta Silchar Medical College and Hospital khau phungwang kan chongi kumna katang dat khau Guwahati thang advanced treatment khang airlift so that kan chongi tuna Kasar Senior Superintendent of Police Sanjeev Saikia re sakane Aizol May tarik churuk Mizoram Chief Minister Laldu Homar re witness nung sa indaw kan mikhau Mizoram re India khau rai liang mai state tuna kaila ka to Jal Jeevan mission bang khau dui tap connect su lautang na JJM hai Saruk Paikat success su the tu na sa kan the intaw hai Mizoram khau kai lak kha chingdam ru na ka thum na rik saruk rui tap water connection hai
นายบัมที่ตุนาสากันเนตะแมงลองติ้งนายลวนมาเลี้ยงบูตริกจะนายกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเยกลานติ้งสินนายเยสิงบางหมวกนายเยมาเลี้ยงบูตริกตะจัดกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนกลานติ้งสินนายเยสิงบางหมวกนายเยไม่คือกวยน้อยกิ้งจุยในกิ้งเรามีขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาเริงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรีกิ้งอินซัมเดลโคชวนกูเท